Mayam Bukrumzari, Adon Igrips Impact News Nay, Raj Nongthombam, Manung, Hariba 360-degree analysis of news and events, the Mayam Butar Nokchari. Democracy ki Makong Mari Lay Pillar, Mari Lay, and Hinari Bisi Manunda, Mari Suba, Makong ni Hinari, Han, Makong Sina Guigi, legislature, legislature, Dugi Matung, the executive, Matung, the judiciary, Duga, Mari Subasina. Tongan forum sing the discussion tormatam the media no ori have press no ori have often delay adubo official gi oibo wari watai government go wari watai lagmatam the democracy gi makhong se ahum khatani have gi ma media tari mari subasi officially have the media si officially di makhong mari ni have gi chap chaba akoi gi kehta documents ha ga masi di thoidona leibadi udi adubo tongan ba discussion ge forum sing the media sina democracy gi mari suba makhong ni haiduna di ton ngang badi thangnai adu officially di masi recorded oina di leite marbatuna adu oiba taragasu democracy da leiriba mayam si phaudo phaujing tawna hanba kogi judiciary gi adagi executive gi legislature gi leiriba mayam adu miyam gi marakta kogi thong ama oiriba adu natraga miyam gi mitna kong ohliba media natraga maruina press media adu journalisting Makoisin oiribani makoina thong oiribani miyam gi mit nakong oiribani adubo hairiba miyam gi mit nakong oiriba miyam gi paw tongan makhal gi paw singsi lawba salaga nomada paw yamdabda manga dingina taruk phawba reporter amana natraga PAOMEE amana journalist amana lawrga masi semdo sadoga ithoga amu miyam da yohon bana taga pathoga miyam da yohon gadoriba yamna chinjaba akogi nomagi oibe assignment ngatani nomadu de hodraga de nongala ibi ade haina balai ngasi gi pause hayeng di chajik na hayeng di history ni adon history se hayeng hape adabani na numitu da loisana ba yamna kana so thabak chinjabani adu chinlingi tanja se da paulo bachal haude yo haude haiduna madugi amuksu waro biba madugi chai thangba to biba natraga paudo so biaro gana paulo blak pidu da amuk miyamna natraga pau pi khiba organization sing duna amuk ngangbi ba chaibim na singma mayam su tawri aduga pau lawba lakte phong bani thina phong te habagi su chaibi leri marak sida amuk phong khiba pau maru ina criminal gi koi crime gi record yaw pau sing event sing koi report tor matung da phong ro matung sida after few months natraga after a year or 2 years gap khargi matung da hariba report to khiba koi pauche sing natraga media organization natraga hariba PAOMEE sing adubu court ta amuk kakhulaga as a witness amoina makoibu makogi statement lawba natraga makoibu court ki proceeding sida yahan bagi wafam lakpisidagi PAOMEE sing asina karamna freely pausi lawgadagi igadagi habagi yam chawba chamam na ba masai dilai marmadana ngasi question si PAOMEE sing na court ka ba habisini PAOMEE sing na pau iba natraga lawba chatpagi mahutta akoi court ka ba wafam se laktargadi kari oigadagi Lady situation is no carry the Makta Paumina court kaga devino, Aduga Kapum Toktabara, Kapum Tokusum, Lermay, Hyde Mayamsi Matang, the current see Impact News Key Studio Nixon Labirabasi joining us tonight on Manung Hutna. Imphal Free Press senior reporter Paojel Chaoba, Hamter Chaoba, welcome to the show. Appreciate you joining. Also joining us, Manipur University Department of Anthropology Professor Oja MC Arun, Arun, welcome to the show. Appreciate you joining too. And also joining us, Advocate TH Modhu, Modhu, welcome to the show. Appreciate you joining too. Ahanba question say, Chawdan lecture ke Chawba kogi media da maru ina journalist sing da PAOMEE sing se da toina lakpasi kogi defamation ki case ko makoi mingcher thien na ba kananong gi maram da pau ikre have ki defamation case lakpana singba court ki disobedient oi have ki contempt of court na chingba lakpana traga assembly ki koina kogi breach of privilege so hale have privilege so have na chingba gi sumba notice ko malak pa mayam si leib sumba dum jaw heta masina marwa court ka ba mayam to thingnari koi organization amo ena natraga journalism mo ena mayam thingnai adu isagi oina kari habi ningi handak ikoi dana koi na ta bata koi organization ahumda koi court tagi saman lakpa dagi koi gi hairi pa media organization gi representative sing court ta chat ki adu isa maksu chapiru habagi pau khangje kari habi ni chumeras koina as a media khoi thabakti pau tamane miyam da thaudok thokiba thing miyam gi punjala kan se khoi na miyam da pau tamane through print or electronic aduda akoina gi isagi ithau toba kan sida akoin pau pidi pau sina maram oidna akoida mu akoi se party hoilakpa haiba ta gadi certain issue mo da akoi se court ka ba ya kasu kai de akoi PAOMEE court ka ba ya akoina karimba some defamatory oiba akoina evidence chaudaba rumors kumbo oiba pot natraga akoina as per rules and regulation laid down by the Press Council of India moi gumba myam sina pirekpa rules and regulations adagi atopa akoina tawya da pot khara ma haitare series akoina iru ta gadi akoi se defamation gumba case defamation should chai and akoi gi publisher or editor myam court ka ba yonari myam hojik kari bani but sidi akoi gi
occupation da adum chatna raba totna da raba pot amani aina khoi nojage kai unda we are not perfect akhoi su soi ba yaramoni adubu akhoi na pau si tawba kan sida pau tawre pau ire crime pau mo chalure for example handak ai warim tung jara ke handak ki incident sida ai samu court ka jarui aina 2015 da igi pau ma magi nupa mana magi makhura sing da nongmaina ka pa khot pagi incident amane norm thong thokiba 2015 da thokibani sigi incident sida ai si chalui court na kokolaktana chatpasida akhoi da hari isi akhoi press ki khabar gi source hai tare pau gi source tu pibiro okay haidna hange press men amda pau gi source haido hai basidi yamna pharak tawa yamna tohoitaba akhoi gi yam chana da hai tare as per media ethics kari ngo have ta just amada aina just have songi mochi kari si ki sida kari khanbi ge kana to mana chumdoi ba chawna landoi bra haina hang kan da akhoi gi just akhoi gi cannot kumakadra either see a magistrate or any justice kumakadra ethically yada pot amane samana akhoi su samana convention nam lejeri written or unwritten me am leje sida akhoi se every court case crime case kudima ki akhoi se court chatla kan sida akhoi testify tawin lei hai ta gadi lei hai ta gadi akhoi ki thabak sida kai so pire for example there's like 627 case crime reports nupi da mute mini tawbagi mi halam bagi makhuri melam bagi acid langilam bagi mayam legre ba keno mayam se akhoi gi case mayam hai tare nungti jai gi ju phonge so every case crime report kudima ki akhoi ji court nang jawan pi lo nang uhora nang gi source pithoro hai tare de akhoi thabak kamai tawdoi no jina jeni akhoi crime reporter da kamai tawna pawlok sut ngamdoi no ma su talak ta bane ba ai paw iru sok ta gadi ai toksa rage ai paw si idam pai ado tara gadi public ki hak am sumalak pra haibadi right to information adu mai pen dam yam su phongdu pa yabagi akhoi da platform ma media man oi se masi gi se mi dana pirak ta ga akhoi na paw si i jabna phare hayeng court yoru sopodi kana da bada haiba khal ta gadi masi se is not the loss of the media only but for the whole public kari gi mi gi akhoi nakong mit ne na leire pot akhoi na tala kan sa kana court ka bai ba se yam nungai ba thok mok sunate ka ba ye khoi ka ju kari kaigno hai kan in the interest of the state yam luba miyam gi damaga tangai phadaba because no one is above the law khoi khangje akhoi na tangai phadana sigi jawan sim pi lo for example CBI gi moi gi fake encounter to gi kanda press ma'am ko khole mayam chale willingly adu kanda kaigno da akhoi na khangori ba akhoi na hori pot to magi inquiry stage da khang kana ba yagadra habi pot to oram do male adu every ABCD case kana da case mayam sida akhoi mayam sum ko khol leita gari press ki thabak to bunga mure akhoi ga sai habi mai na akhoi su we are media fourth pillar ne mayam na habi ai ki thabak ti pau pire pau tore adu ai thau lusin jagre I am not a just jury or executioner police na phara kan no paro charge thagat toine under various sections of the law adu matung da muk judiciary na trial da oil kati chatha ga bane habi bichara ma under certain provisions of the act constitution me constitution ma khat adu matung either he is booked or jail whatever or let loose ai gi thau ding sai gi pau to gi loi jagre bai som da ai gi thau du to hon biro mayam ma thau du dum to biu hai bane bai na yening sa sometimes we may akhoi kitang ka symbiotic we pot am lak pe but yam na adu di matang gi wai ne ba hujiki matang sida di akhoi sai thabak chi kitang freely oin to hon janing ba hai tare okay media gi akhoi gi media person sing gi freedom hai ba tare pau si freely lo ruba iruba gi tanja se khara hena pira ga din waini habne du masi gi freedom se exercise tawnop gi damakta leiringai sida khoi tonga pressure group ayam su leiribni adu bo sige marak sida mu court na su amu toin kaug leitar ga di hearing chatpa si yaw leitar ga di khoi media person sing se karam na thabak ning thina freely to bunga mudri no karam matam to tawdui na habi wapum duni maram sometimes tawning akta ba ai sumaina sum court kana do leitar leide shor pudi paw se idano phare habi wapum duni adu bo iruda tar ga su paw law warga irakri hai duna na sage leikai duna amu media person tu dana daga media organization attack su amu torok tuini nungani gi martani ha oidi se paw ida su yada ba ara iraga su amu court ka bi phim ni sai sida ai khoi judicial point of view dagi ai ojat modhu lak se zakari having media person sing na the media organization lai situation sumba maruina khoi every crime gi khoi trial torong matam da media sing satum associate to mom taris kaino khoi gi hujiki takpi da yam nungai bisi interesting ori si khoi sai gi ero takpi da party haiba pot amaga witness haiba ka ani ni okay aina paw ma khabar da phongre khabar da phongba paw aduna
ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯁꯣꯛꯍꯜꯂꯛꯑꯦ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯤꯗꯨꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇꯨꯗ ꯑꯩꯅ ꯀꯦꯁ ꯑꯃ ꯊꯥꯀꯥꯟꯗ ꯏꯟꯗꯤꯕꯤꯖꯨꯋꯦꯜꯂꯤ ꯊꯥꯕ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯅ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯗꯤꯐꯦꯃꯦꯁꯟ ꯐꯣꯔ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ एडिटर करी का अदगी देन ऑनर ऑफ द पेपर करी का मैं बहुत तो बुद्धि पार्टी ने मरम के कोज मान मरम मोन कोजम थो आई दे आई वोन सर्टेन इंजुरी थो इने बट सिदि अदुना तो पोर अमदा माना करी बो पावम पीरे पावदु पी मतन मदु कदाय फोक चुमिनो कदाय फोक लालिनो I fake they have to court to prove to one chunk ponina. I think that cover the hapapor as he can not tehariba. Immiscible evidence that tehariba. Other only thing I have a book I know that paying the lady cover the palm of pong and have to do dichume. But whether genuineness of that fact is umbrella and by the court has to decide. I decide to look at the master certain basis of Yimum Sang. No high pause. Current basis I know. Could I walk Tazaviabno? Could I walk to my opinion form to live to the judge the Ducania Caneva? I do the lady cover them for me and Toro have adu dia da bhai teko and the judge gi shoot lady ba phek du ka dai bok chumba lan ba hai bu gi oino bi dong ta e sigum phek am hapa ni na party na ma si darkar oi re to ko bi harak bi ai na tra court ma san so e ma mo evidence to bo darkar oi na ma gi shu mo to ma na ko ro pu si ai matam da ai na khangak pu gi source to ai ni thi jena pi bi re loi re ba o adu di sumai to rai sap matam da ma sang gi tak thok ni lo mo de le ma yam si to sumai sumai thong hai the basis or gi cover sum ba ma hai gi ba ni but mi ma sir ga le ma fek ti but me do other little mui singuna laga de masakang the mui manga taru laga no me kapam purisi hamni have paudu kotane tari but kanana kapam mino kramai tor mino have dudi khapute moin haram matungina e sugumba mi mali and hairegasu adu haibu moin hairepu in pautum we wadan madugi potu court as it is some court oh masu direct magi direct knowledge na test is magi first hand nate second hand ni adu mana piri poche hoi mi ama sugumba incident thoi have body chumbe but adu masi mon madu oi re haina court my opinion form to gi to doi wa ne ba but being a good citizen a koju responsible am oi ri na ina pawam poisi adu mayam du lakani adu thengna doi ne ba maram di kare da idea maram da ga media person da adu mam la ka da opportunity of kari haini expressing the certain fake and figure court ki mangda hayo ki khudong cha om phange lojiri ne ba madu da ki avoid to biro no chumi court chat pa hai si nungai bo poti nati maram di matam gi kanu du matung ina ai gi du hana to biu ya da ba ngai ba khot pa du mo khar leini but adu gi lei bu du gi demok ta ti khoina yamna kanu di tawra court su phajana approach to biraga ai di sigum saman phange witness ki saman phange ai sumai tong la but ai gi sugum athu ba kayam le je ai gi yar ge kitang tu to biu mayam su thu de have nati but adu su ai di sugum ba kanu oi buni na hai na hai bu court su bi am hara dum yaraga dum si hana to khoji ko si dum tawra kani re lo ai di adu ga madu mak da ai khoi di once covered am phong ga ai di cover phone re adu court de di sukje chalo ro hari ge ko ji responsibility gi nan thok man ne adu muthu gi pangai dai jim man bu sula khane ba yes thena ga dong ne ba but ase mu hai tai ai ni imina ur ge imina ur ne e imina u de si imina pawm tam ri hai ni hai bu pot adu ma pot di adu hai bi ai da adu mai na am clearly hai bi ge lo da adu hatani to bi ati ki adu ba khoi court ta ko khat pa hai si huje ki hoi aga sai hai bi do court ko khot pai se kari mata na ko khol to hai do sai party na la ga yes I just say for example body na the petitioner opposite party na semi ne in that case adi me ani ka khana ka aina khabaram to pawam phong we have dong ta isu party ushala semi en lobi ro for time adu di ai sana chalaga no ai party oi hom thokte mara di nangi lai bi case de sta wari di sini chumno ka ki ai di yes ai sina witness ko say for example restart to dalin to restart to the witness mi yam le witness wo ina case party win ha ko khudam ni ko ai ji moi do he saki de japan la ka do pone ba but party di yolami ban ta kari to but adubu sei da ma ki witness siga ma ga loktu naraga mi ma ai si mana impersonate to ga mi em putho ga ai ming de soi sha re moi ni loktu ni hai ga di personal level oidra in that case the witness to ai ne na identify to do mi do ai na to ma identify to do na party oi ni dra adu na ta bugum ba kari gum da di party oi raga de clearly ai de ka oi de na court dum hai tum da ai dum thuk ba ya ni ko adu witness ne la ko du di ga sai khana ri ba case to no ri ba mi ani ahum duna som da gi la ko statement do certain fact khara proof to mo tam da song gi statement khara dakar oi madu gi statement du na ma gi proof to bu yamna dakar oi bro oi da bra hai du court yen lam khaki dam to okay incident da ai plak sage ta ga de ai na khangni is na adu ta ga de huji ko na ko khole huji paper bu piro newspaper bu piro ko and the source of the news ire pire hore pire is huji ki tawra is na likely to give evidence for the prosecution prosecute to na hai wa ngoni ko legal terms in ayam kan khangje wonte aduga huji particular case ai hajira ke wata ga mi is a prosecution nam lere defense nam lere mi har pan pa do defense magi
lawyer lengwani ko accuse gi prosecution na government gi public prosecution laire pp lengwani leiba kan sida prosecution jina oi ko holapa for example machine pa je boom me na traga ma je mi halpani na traga ma se rape case chinna me hai ta gadi fare ne ko holpiro asum bara mari khangde ko khoi khangje sina but ai khoi ko hola isidi hojiki mi hat le haina accuse story ba nupa sigi council sina ko holapane atagari akoi kai no adum hai biwa akoi tawdu kai no atagari adu le do adu idi ga sai je do maram di project adu di magi du di investigation to police na tawro phamuga table du la ga praman tawro du ga mana kai no loge investigation du di ai go na ti ai lo haijilum su ai investigator ni mathau di tongan lu wem do tawgudum ne heba but mana hangbi ai somdagi evidence collect to matam da investigation period la ga investigation is la ga SY to hapu kai source like kai to nang na mi no over kramai to kai to investigation period ta la do pone investigation period ta phangragati madu ki polo to he proof to when court la ga lang rani heba investigation yaw da mana table la ga ada either charge thagala kan da songi 161 statement na ta police lo ro ni definitely adu lo matam da ai gi high ga dum to kai no prosecution da khang ga lai ram अदो बस को चावबगी पॉइंट न ओजा को प्रोसिक्यूटर न गवर्नमेंट काउंसिल न कौबगी मोहता को डिफेंस के काउंसिल न सुन कौ लेता गदी एवरी केस डिफेंस ने करो कोई मागे डिफेंस के लाइन में कौजर को है डिफेंस के लाइन से करो को या दे हैव लेके डिफेंस के लाइन करो को तम साइ तो फ्रेंकली तुम हाइबी लोरे जम जम लाइन खप एगी सोर्स सिनी अचवाई तो न तबुनी हाइदो को यार सिदी कोई केनो न हाइदो को या दे हर कना हाइदो को या दे और हाइदो को यार या सेंग कोर्ट दु असिंग फिगर थबिर लो ओके कोर्ट थंबई वाफम दुददी कोर्ट दम थबियो थंबई वाफम ददी थोइदोक हाइदी मदुगी नुंगाइ तब लेते थमजगे हाइबने अदुबो हुजि कौरिबा प्रोसेस या कौबी है केनो कौबी है जो एक्यूज सु कौबी है aduga kukok ji ko you are hereby warned ko for example sibu karma wai chana gi mateng paung lo on haibane ba court na as a witness when mateng paung lo haibane warning ama period but you are hereby warned sibu karam english am haibu wan te ko ai na ja sina but si karam ban language sina ga mi man mateng paung lo on ngon ko kan si chaw nang mateng paung lo nan na kok thuai na hai ya bro na sibu ade love you request is a request english ni ko when is english grammar ko lan biawi ai am kan kham ban na te tabu english khabar ni phong ge ko but hujiki hai wai wa ta nan le mi ngona thogolon be vai bu ko jom tan dere khabar da ko su khai yaw ma si se court na akhoi di irak pa kan da akhoi di samanam thar pa kan si da witness prosecution mateng pang bi wan thar pa ne khutha si da akhoi na you are hereby warned that kai manang la ka ta ga di nang na thak da warrant tam issue tong ne ya ba ta ba ding nungai te ba si wai se kana nungai de no kai ai san ro lo sante gari ro lo sante I am not a criminal ai di pau mi ma I am a journalist. I want to see why is it. How did you know? Good. Yeah, because you there is a format. Akoi British na parliament tung da akoi kada post colonial era gi akoi gi wahi wata hai tar which needs to be changed. Okay. Format amale hai or ma seva. Format to change to pio ba. Yam phasi ta ba akoi ta kana. Mai am ta nam ni ko hai ja. Okay. Ai ओजार उदर लाक्सी ओजार करी हैविंग सो तंजासी ता कोई समन लेटर थरक मतम सिदा विटनेस अमोइना कोई ट्रायल से हियरिंग सिदा मतेंग पांग बियो हैबने तो मतेंग पांग बिसिदा कोई वार्निंग अम यावसलक पकरियुंबा लागत तारगदी कोई कोइना एफ अगेन ओमा थाल कनी हैबि अपम हां हैबियो अखोगी इंडिया की कनो से ही मारी मंगागी कनो केस मयाम सिंग सिदा आइनो उजबा आई न्यूज़पेपर ता करी ता थेना जबदा अखोय कनो सी journalist sing si witness hoina kouba pochi achoba choba case kharata khoi yaw khre even babari masjid tugai bagi keno si da journalist ma am sing si gi moina uhoba moina keno toba gi pochi yamna phajana keno record toba amadi even ma legal keno si magi imagination hai kadra legal thinking to da achoba change ama pi ba adugumba account ma adugumba witness ki kano magi statement si ko no u kre adu da natan rep case kharagi journalist khara ko khatbagi pochima yeng siki matang sida ko na khana ba yari ba si journalist amana mana u hoba while kano ma thodo ama thwing ite event ama thwing ite event cover tawring ite mana u hoba pochima akoina journalist ara kan da pull up news item haraga pull up kano team ga yeng ba ti yarwai aduga
खरना प्रेस रिलीज की फॉर्म दा नत्रगना कनागुंबा अमना प्रेस मीट तौबा मतमदा माना पीरिबे स्टेटमेंट टू अइना रिपोर्ट तौबा रिपोर्टिंग हाइबसिगा रिपोर्टिंग सिदसु अनीनी लेरिबसे अमना अइना उबा अमा अइना एक्सपीरियंस तौबा एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम एंड एट दैट पर्टिकुलर प्लेस टू दा अइ लेरुबगे अइना उबा मधुगी पोचिमा देन अतोपा अमना अइंगोंदा पीरकपा सोर्स अमना नत्रगा कनो अतोपा सोर्स तगे हाइदारे लाइक प्रेस मीट कुंबा प्रेस कॉन्फ्रेंस कुंबा मस्वाइगी पोट अनी सिसो भाई खितंग येंग खेनना कोई उबम थुएना खल्ले नंबर 1 नंबर 2 कनो सा जर्नलिस्ट खरना मागी using kano magi power abuse haidare aduna fake news mayam ama thokpa aduna fake news se kamaina control tawgadage haibegi pochida maduda di tongan ba debate mayam ama leire andak tasu kano na smiti na ni na kano order ma thuoga nonga laga prime minister na intervent oraga lothokiba logi aduna shugumba news ama fake oibra oidabra or news in particular me amagi defame oibra oidabra haibasitati amna subjective oiba pot khara lei maduga state ki sumana aduda khuting janning ba educative aisi maktabu people's voice do always madi yam nungai na ta ba na ti abo anna journalism se kamai journalism I mean journalism se kamai loina gate ge haibegi amal leire now question di journalism asa masi ko busunga adi aiba leite number 1 maram di mana piriba report aduna mi khara da or public da justice system du da mateng pangada bo era gadi journalism aduna definitely mana ujari ba mana encounter tawgriba event da do madu report to bun thoena khalle aduga atopa amana madu hai haigana every kind of crime gi report kudi mo se reporting style du me yeng ba sange ba ngasai bo ken so high degree ba news item hai ba sa admissible nati ba aduna crime masa da mana investigation line ba gi da mak ta shortcut thira ko da journalist ko raga nang source tu hai do hai ba tu di kitang hen mal le but source hai do pai chung ya ma ya da bra hai ba di aina khangja ba limited knowledge of law da di nang gi source si su kari gumba kano case kharadadi madu haido kadabane maduna kano ne adubu kano da adu adyamna chawbana taba public kari kawi kano public sentiment na traga public ki interest to yamna ka hen chokpa na taba crime masa gi damakta aikoi da source ma hang le raga di kano investigating agency sing do kari tori ge haibigi question nama thogle ya ba aduna fact encounter sa haibigi ba chatlaga bo voluntarily chatlaga bo hairu ye na hairi ba gumba public interest oiraga di natraga na tapna bada aina uhoraba aina footage do kano phajana aina lohubo oiraga di sumai to bune na June 19 gi da journalist mayam ama photo journalist mayam ama witness oiki aduna maduna maram oiraga compensation phangi daba chu yawi maduna maram oiraga compensation phangi ba chu yawi aduna maswai sidati kitang choi sang to ba ma changena khali sidadi law enforcers singi ma ki wisdom do season ba ma changi otherwise journalist na kind of the justice thieves journalist the harassment biri bra haibegi feeling amala agadi ngasai ge fourth pillar du niklak pegi pot ama yawi adai matang sida ikoi kitang kind of balance look ama madu the wisdom of the court ama the wisdom of the investigating kind of agencies sing duna sanabiraga karam ba court ki kind of the I mean karam ba crime gi or karam ba case ki pot chida ikoi na source of information cha haidu han ba yabra yadabra haibegi pot chini even aina khangjabada subject to correction CID na piri ba pot paino se mai source se court ba haidu ba yadabra kanom tawe ai di CID gi magi tongan ma gi kaino ma lai ri ba ne aduna journalism gi su mana kaino si magi source tu journalism du na natraga media house tu na source tu gi magi right magi privacy amadi mangon da lai ri ba lakadori ba poching da legal protection na ma pidi hairaga di source kak to ni daga journalist jamgi I mean journalist ki source kak kita raga di journalism du di nang sijaro haiba ga manai ya ba aduna swai sida di kitang it is matter of wisdom gi wane na I logse okay koi journalist tu crime du ko mari lena hearing gi damakta
कोर्ट कौरप याय चलूब याय अखोई पाखुम पीरुबसु याय अदुबो हाइरिबा जर्नलिस्टुना रिपोर्ट तौब मतमदा माना थेंगनखिबा सिजनखिबा अखोई सोर्स सिंगदुसु हाइदो हाइ तारगति ngसाइगी सोर्स मयामदुसु अल्टीमेटली मोइजु तमना कोर्ट विटनेस होना लाक्पै फिल्म लाक्तोनी अदाइदुदा अखोई मीडिया पर्सन सिंगनसु मीडिया ऑर्गेनाइजेशन सिंगनसु मागी सोर्स सिंगदुदा मागी प्राइवेसी अमदि राइट मयाम प्रोटेक्ट तौनी हाबगी थाजब मगा लोरना लेरपनी अदुबो हंदकी इवेंट दुदी अदमानी याम चाउबा प्राइवेसी अमदि सिक्रेसी मयाम थंबा याबा इवेंट मक्ति नत्रे चुमनगी इवेंट नंबर रिपोर्ट तौरुबनी सुमाइना क्राइम अमा थोखरे अदुगा लेकाई म्याम थेंगनरुबो म्याम दुना पिरकपा कोई ओपिनियन दुगी मतुंगना स्टेटमेंट की मतुंगना पाउसी इग्र मतुंगदा समन थारक मतमददी समन तुदा कोर्ट से काबिरो हारे अदुगा कारक तब तारगदी वार्निंग अमस योक्सलपा यू आर हियर बाय वार्न that a warrant shall be issued have you wafum lakpa so I said witness when lakpiyo have any adra pawidna paw irubudugi damakta warning ma bisalak taragadi ai kari paw idna have wafum sulak toina adu question la te okay have you okay akoi sau tu sem koi si kai ru yam nungai ta problem se leisna akoi si su certain moigi kai da format am pire leibse chau yam chumni nungai da potu semdokpadi hen phabajani adu kari kana gu matam da di जैसे तुम तौर सेमदोगी चम चम तब अदुबु मसिकी कोर अखोना सुमाइना समन थाबसी नॉर्मल प्रैक्टिस तब से करमाई तो गई से फॉर एग्जांपल उसी चाउई केस इस एक्यूज ना विटनेस वेन कौबने हाइरेको उसी साइसे एक्यूज ना मागी डिफेंस की विटनेस वेन कौबु सी दिस समन सी आईदी करा करा डिफेंस विटनेस पुथोको तो कदाइनो हाइरो हाइनो कोर हाइ काना आई डिफेंस विटनेस दा एक्स वाई जेड याउ चाउ याउ देन तो समन थारगा दौनी समन थारो हाइदा समन की स्टेप लोबुसी कोर पीडीएफ मोइना गसाइगी पार्टी दुना हाइतारेको हजिकी एक्यूज साइसना मोइना आदगी फॉर्मेट अदु सागी पिजा लेबिनिको अदुना नम्मगा लागा जज दगी सोय दुम लौरगा दुम थाबनेबा बट नॉर्मली मदु अखोई रूटीन गेनोम ने खलगा कितंग वाहि वता दु चेक तो होरब ओइरम दबसु याइ बट अदुगा फॉर्मेट टू काइरम सु याइ नत्रगा फॉर्मेट टू एजिटी ओइरम सु याइ अदु दे कैनोसु उदबने हाइबो गमजेद्रेको अदुगी फॉर्मेट अम लेबनिना फॉर्मेट टू द यावरम पोट द आइना पामदे बट अदुबु लेसर सेमगो लेबो फॉर्मेट टू लालेन हाइरगदी अदुसु फॉर्म अम लेनि हयें कैरोम द सेमदोकुसु याबि याइ बरम दे सि मयाम सि लागदिको बट अदु मक्ति फॉर्मेट टू न चुममगदी मागिसु मरानि नतेदा मानगा साइगी प्रेस्क्राइब फॉर्म दु पिउ हाइदु पिजरे इमिना फॉर्मेट टू लेबल लैंग्वेज फजदी हाइदु आई ओपिनियन ताइ हेरिबा बट लेजिस्लेचर सेमिबा फॉर्मेट टू दी लौरिबा मिदुसु थुगाइरुसु या पोसु नतेदा अदु क्वेश्चन दु आदन okay journalist witness okay was heavy journalist witness ayam case da kawai to ge hostile witness yang wiggle le moi je ka lakanda le na duna hostile witness loina badadi ka court ki su ma si ta nam doi ki mai di witness tu na maram wera ka justice su sakat to rimina and legal reasoning to the witness mayam tu na pi ri ba then evidence na pi re ba bit statement bit macha madu dagi ma gi kaino si legal or legal kari hai ni reasoning si sagal la kanda ma mara leire natraga leite haidana pi ke dori bani iman mara leira ga na kaino sa statement khare da bs tora kanda ma si sei ahum da ni ani da ni attempt to murder ni natraga murder ni so many things madugi statement si sagan na ko na ba si da ma ti every statement given by the witnesses madu yamna maru oi bani na hostile witness gi kaino se journalist sing khara oi jagal le maram de tabak chin mani ma de som da chat ki ba tau ba kai tau ba tagi langning da ba then hai ru ra kan da chahi mangai matung da kau ra kan de amu kau ki ba kai tau ba adu ki pot mayam ma thok pani na pot si kitang nungai ti hai dai ma se adu ga kai no si adu bo ai khoi na yeng ba ya ri ba se hoi format si indian format ta di am nungai ba legal gi oiro na tre ha ra gan na ai khoi da application gi kai no da ga tau ri se ai praise ya dum hauji paw ba mi ya ma dum season then your honor in a high liba then where is I would say where is had a legal document or was it sigi where is sigi artist tv no I ever go madugi aduna hana de dum legal kari haini legal legacy waina adum colonial era de ge dum sathara paduna kaino tawba pot khara ma le mai format che sem bata aduna academic world di mayamna academic world is in the ptv ke sam samna da te ata taw le bagi mong su le adu adugi kaino si da di ai koina colonial language sa
kamaina aikoina post colonial period ta natraga independence period asida aikoina language se kamaina semtok kadage even law gi oiro natre haraga na even kaino ta chatnari ba kaidori ba pot mayam sa masi kamaina onthok kadage aduga police khudamoina police sa kaino gi matam da di law enforcer in a high na hoksi koi still law enforcer ne na law do enforce tong ne ne na kanba but democratic system sector ta amadi ayamba democratic country da di police ai basa people ki guardian ni haidana law raba matam ne aba sigi matam si da koina thaina gi british perota kaino tupi angangwam toroga khaki yim se laga ami sing se discipline leina na ba pu ba adugi mawong da adum still koina behave tawri ba police sing da su aduga miyam na su police me zahara kan da law enforcer oina dum ubagi potche law duna akoi dagi democracy dagi law ne hana maru oibra haibagi pot amaga debate amaga thoi basa aduna aikoi da ngasai chawbagi kaino da mana haibada you are hereby warned haise nangon da warn ama tawri na haibasa kai postmodern kari haini post colonial change da di ma aikoi da di yam hurt tawa aikoi ga no generation gi mi sing china aikoi da di yam tab no ai te ba warn tawi guys nangna if you like I will citizen namo waina I get duties a good citizen of India get duties nang na ingon da expect oraga di nang na su ingon da democratic personality amoina I would treat to kadam ne ba you are hereby request that haigera natraga you are aksaibo bau kharabu kaino kitang bu kaino tawri na khalli if not hostile kaino tawtraga di siki pochiti colonial perotagi post colonial perota aikoina language sense tawdabagi pot ne hana aikoina lokto asu yai aduga atopa amana madu aitaraga na hauji haibiriba format ama lei mato CRPC to leiram ba yai or for that matter ai khangjadre Indian evidence act leiram ba yai natraga na witness ko buda kamai na ko buda ge haibigi format ama leiriba madugi wording sa taseng na koina colonial legacy ama colonial hangover ama masida lein feel tawraga di legislature na madu change tawon ba ma change nai okay legislature gi role am su lebi have ni karigumba seasonary ba law sing natraga seasonary ba wahi wata mayam sing asi ari ba ko colonial period ki british ki matam gi oire hoji ki matam ga independence ki era ase da khidang chana bawale have targa di masi su semdok pagi thabak si legislature sing da gi horaga mathok tai have wafum ja thambir si adubo sumo makhal gi ko gi PAOMEE amada PAOMEE na court chatpa yadi have leite PAOMEE na ko gi sumaina saman tharang matam da chalaga madugi statement pirupada kaimta akai beleiti adubo ko gi warning wena pisalak targa di aina PAOMEE tawjaru gi miyam gi bitna kong wena gi damta government gi bitna kong wena gi damta PAOMEE tawru gi damta ai wonda warning pisalak targa di aina tawri ba thabak to karigino have gi khoidau shawning ba manung go fark podring asi koi chawna su thambirisi on then of them taloje ke break am thonjar ke impact nis puming taro lebi welcome back adon ingber base Manung hunani a 360 degree analysis of news and events with me Raj Nongthombam Manung hurda ngasi khana jerme basi PAOMEE sina court kaba yadi have nate kaba di ay atubo kar matung da koi hari ba casing asi thu na solution da ba sometimes tam sang na sum kui ra matung da interval se sauna lerega koi PAOMEE sing se mu korokpa adigi sometimes kauthokhiba chahi se yaman khina kauthok ki su yorokpa aduga sum sang dorokna toima laktana PAOMEE sing da su chani ak tabagi na chingba mayam yorokpagi wafam leibine oramba probably handaki natraga atopa casing da su ko gi warning na chingba PAOMEE sing na soida kabir khatam ne haibagi warning perisi adu su obi haibagi wafam dileri so aisa ina sawdla sing se koi journalist sing na court ka bata kaning dabi wafam dikemte leiti adubu hairiba every pau khudimag haidi every crime gi pau khudimak ta kokholak targa di akoi se karmaina thabok tokdoino adum chat lei targa di isagi primary work to toktoga secondary work lomda mai di ko onsen bifam laktu ra hebni so asida akoi gi journalist sing sida tonga pressure mayam lei pau si tonga pressure group sing na mogi pau do happy na ba na traga hap tana bohona ba adu mayam do nam sideline tor maga pau se habak tuini adu sai sida akoi tongan ba koi ruling class ki obi ai government ki obi ai na traka koi public ki pressure group sing ki obi ai makoi na pami ba tiundu da haitare PAOMEE sing bo chahal na bagi pressure atmai na pi bagi mami su dom sometimes tagun tawi aduna so sida mayam na pami ba na ta ruling class na pami ba moi ki tiundu da koi journalist sing se dum pau ngasi ni si tokre icham jam pau ata iraga any conflict obi aba koi establishment da na tra miyang gi mai to organization gi mai yok ta lakpa aba pau sing se da PAOMEE sing na irak pu matam da
इरक तारगदी है एंटी एस्टाब्लिशमेंट और कदबा नत्रगे एंटी ग्रुप है तारे ग्रुप अमगी एंटी और कदबा दु पाव इरक तारगदी इरक तना है तारे कोई इंटेंशन ओइदबा याय तो सिस्टमेटिक अदु मखल के मयाम तोसलक तारगदी रिपोर्टर मयाम सुम मखल की एंटी एस्टाब्लिशमेंट नत्रगा क्राइम न चिंग पाव सिंग से रिपोर्टर सिंग से यामना निंथीना इन्वेस्टिगेशन तौरगा नत्रगा निंथीना पाव सुम ई ले तारगदी मखोय से मखा ताना सुम मखल के पाव इदनो के दमकता मखोय द तपना तपना सिस्टमेटिक कह तारे कंडीशनिंग अमा तौरगा इसम जमा पाव सिंग थोइब थोदो वाथोक सिंग नुंगाय नुंगाय पाव सिंग तंग इरगा लेनब के दमकता अदु मखल के कोई प्रेशर अमा पीबगी मम्मीसु ताबरा कमाय यंग मधु क्वेश्चन दु राज याम थिना रेलेवेंट ओइब क्वेश्चन नें खनजे हुजिक मतम से को करिनो द हनक मरक से अखोयगी खबर खरा आई मरम पांग सिंग खरा मोइसु केनम इरुबगी हाय तारे पाव खरा इरुबगी तोंगान तोंगान बे इरुबदगी मोइ मतसु डिपार्टमेंट खरना अखोयगी एक्शन लौखले इन द फॉर्म ऑफ डिफेमेशन अदो मोइसु थेंगनदी कोर्ट अदो मोइसु फोर्ट ला नतबरा हाइदि इज नॉट अप टू द कोर्ट फॉर द कोर्ट टू डिसाइड पाउमी मथौदी ngasai gi pot to gre mai de pau i gre mad mai duty mani ko ma da loi gre so ko ma adu ngasai ma hangbirak pa uji ki hai ba government ki anti establishment oni i ba pau akoi gi la lo gi pau ko fongi la lo gi pau phom kan da supreme court na akoi Imphal free press ki akoi editor ka ko lakna adai atop khabar amani gi supreme court chala kan si da manga tar lo chale adu su samane पैसा संगी मतलब मांगी एडिटर सु मथा से अदु कोन थंगदी कोर्ट नसु ए सुमाइन तोरो हाइना हाइना कान से यसनबम परे अदु अंडरस्टैंडिंग अमदि लेने सुमाइन तो पोट से यारगदी मतुंग दा उंग तोगनबा हाइबा वार्निंग मचा मा ओके ए स्लैप ऑन द रिस्ट हाइतर मदु से हाइना दसु खंगने पोट नतने केन को अम पाले बिने को अदु मतंग सिदा अखोइदा पाउ सि अखोइना लुना इबा कानददी असुम असुम इरकानदी असोको मीदे ब्राव योकोने वाटर इन द सिविल ऑर्गेनाइजेशन वगैरह प्रजा वगैरह डॉक्टर वगैरह इंजीनियर वगैरह और एनीबॉडी इन द पब्लिक स्पेयर इन द डोमेन इन एनी एरिया हाई तारे एजुकेटिव वगैरह जुडिशियरी वगैरह लेजिस्लेटिव वगैरह अदुगा मसी इबकानदसु अखोइदसु प्रॉब्लम म थेंनाबदुदी अखोइ थेंना जगे इट इज आवर ऑक्युपेशनल हजार्ड नेन थेंना गे फॉर एग्जांपल अखोइना पाउ फोंग नो हारे फोंग लोरे अखोइना हायंग लाकपा प्रॉब्लम दुदी from state or non-state actors, we are ready. Akoi su wakalo nam thropa kangtane paumi khardik. Aduda asum magidamakta koin lep kita gadi whatever it may be legislature wagera judiciary wagera executive wagera whatever akoi su adu gidamakta tongan ba thengna do pot myam loi le na tane. For example we hakan haibirun mamang da koi supreme court ki judge mari including Madan Lukur, moi was ki ifam ki case yorje moi mong da supreme court abo nepotism ki pot favoritism tawnare na ko sigi pot ta moi wakat lewa masada nungai da pot amane but why supreme court abo india khwai job court mari sina ke da win work press coverage okay press conference is there they could have taken it to the judiciary moi tawrona case tawrona justice matakta yet they held a press conference ning bengni raso Supreme Court ki just main press conference to buka jara ben teu karam kanda moi si press ki mateng daka lai akoi jum phane ibi now moi yani yana ki pot leijagre adu ga ai ne ji kai no sine na ning sina law ji kai no sine law khudi ma ko ni lo yana ning ni lebra ne for example kano Armed Forces Special Powers Act it is an act in itself colonial era dagi tamana mana but karam ba ek no the Manipuri every Manipuri ne masi ek janing mo ba shuji da photo ne ai Armed Forces Special Power Act ai am tin khije ukil ma te o ta ga so or any karam am ga da photo ro ba ma ka do no ma am do khang ne ta seng na adu act tu it is a heinous it is a draconian and high name but nevertheless an act aduna e khudi maksu subject ma si moral level human no bra hai ba di loinum yeng na ta ne akoi gi high post su president amor kan sida masina hayeng masmain to possibly sigumba reaction dilai ko it affects certain things machinery amaz da akai ba ka pide ha so sisu kitang khangna bam daka le khanda bagi mata ama hai tar aduga akoi na press sing sida akoi gi freedom ama pide ta ga di freedom ma akoi court ta chat pa ki chaloi talle hai ban te ko akoi adren wa thau ne koin tor court chat pa hui khong chat pi ge che na kan
ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯍꯥꯟꯁꯨ ꯄꯩꯁꯥꯁꯨ ꯄꯤ ꯀꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯣꯔꯠ ꯑꯦꯄꯤꯌꯔꯦꯟꯁ ꯐꯤꯁꯨ ꯂꯨꯄꯥ 500 ꯄꯤ ꯅꯨꯡꯆꯥꯏꯕꯁꯦ ꯄꯤꯔꯒꯦ ꯑꯗꯨ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯁꯦꯡꯅ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯪꯉꯦ ꯇꯣꯂꯣꯞ ꯃꯇꯥꯗꯤ ꯍꯥꯏ ꯐꯥꯒꯤꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯕꯛ ꯁꯨꯕ ꯀꯟꯗꯤꯁꯟꯁꯤꯡꯁꯨ ꯑꯔꯥꯏꯕ ꯀꯟꯗꯤꯁꯟ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯣꯔꯠ ꯀꯥꯖꯒꯦꯅ ꯖꯔꯅꯦꯂꯤꯁ ꯑꯣꯏꯈꯤꯕꯗꯤ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯑꯦꯛꯖꯦꯛꯠꯂꯤ ꯃꯥꯏ ꯄꯣꯏꯟ ꯄꯩꯁꯥ ꯐꯪ ꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯩꯁꯥ ꯐꯪꯅꯕ ꯈꯤꯇꯪꯃꯛꯇꯤ ꯀꯣꯔꯠ ꯀꯥ ꯇꯥꯔꯒꯦ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯔꯝꯒꯅꯦꯕ ꯖꯔꯅꯦꯂꯤꯁ ꯑꯣꯏꯔꯝꯗꯕꯁꯨ ꯌꯥꯏꯑꯕ ꯅꯍꯥꯟꯅ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯦꯛ ꯇꯧꯔꯝꯕ꯭ꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯍꯥꯕꯤ ꯖꯥꯕꯤ ꯇꯧꯔꯝꯕ꯭ꯔꯥ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯏꯑꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯍꯟꯕ ꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯈꯤꯇꯪ ꯅꯤꯡꯇꯝꯅ ꯇꯧꯍꯟꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯤꯗꯤ ꯔꯤꯀ꯭ꯋꯦꯁ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯁꯣꯝꯗ Okay, ningtamna tabak to hanbiyo haibani aduga nahan chaluba matam da su kogi witness ki fee su dum pibire haibani adubu fee du court sa pata di kemta nuai tabla ti adubu thong duna kogi journalist sing da natka media fraternity da makoi da su tungda consequences la kani crime gi natka anti establishment gi government gi mak natka ruling class ki mak to policy iru taragati crime gi reporting taru taragati makoi da su makali consequences la kani haibagi nungai taba hadi akiba mang natraga sum makal gi apan ma mayam sit pressure wen sum sagal leitar gadi matung da paw sum makal gi paw tam tam na mang raga icham chamba paw sing hadi anti establishment suna taba crime suna taba kra drum thaban chong khre kra drum ma yam kenom sanga gre adu manga gi paw wi pem ne le hodu se manam dona press ta su investigative journalism hoje manipur da investigative journalism tawdri kari gi no mayam question hange se ada idu da ne court ka ba to thoi option aba adagi koi gi press ki missing sida freedom se pirak ta targadi karai the investigative journalism moi ki life and risks mayam to karai don have question sulai so hidai oja modhu lak se kari have ninge khuding makta kana support kauroi da kaisu kaune leite da fake tu gi matungina pai wadani every gasi bauda thene bi se kauge ge loi kaurani ba ane sense ha boram be ani suboram be ko amani da kauru pu ai ko aro to loi kaune have du di madu di kari hai ni yamne hena khoina hena kai khanjin boy thokani na lawje da thamjage there aduga mu hoji kari mu change logic ke surate seng chen har ka di ane ancient period di logic karamaina lorum ge bu logi ekoi gi essence of moral and natural kaino ne lorum meriba but derived from the ekoi gi hi kaino da ekoi gi religious kari class gi lakune lorum ba then after ekoi gi middle age wise da lakus da logic kari no it is a command of the sovereign nada government adu subject na mudai da koi ge keno ga koi ge obey to godin raise objection ga to bi ya da ba but who is an instrument for the wishes of people la in there people gi wish ki makha da lo sila amne ba aduna lo de to any time to change story who is gasi ba high report maxi ga sai gi uje to wahi bata du fajade ha jage keno da le ram ko language kari da hu ki high range di kari gum tam da cham cham badi language kitang fajana ba na akoi na taw no ate akoi samanung thajari nang sidai ta karo sida la kari gum nang lak tragadi nang na ta waran lakani high information bi ne ba koi uje samanung thajari ko samanji phangna lak tragadi mathang dadi waran noi lakani high ne yam sangna hairagadi isam tham da but language tu gi tongan bam chakhre ko admai tawna leiba potu pam de hana high pot itself si ngasi gi forums de khanna ragadi mathang mathang tan ragadi he who knows lo du change to ge a lo sim change to ge he ba adu kaisu ki ningai ode but adu yam nungai de being a good citizen aduga responsible citizen plus rule of law chana se na la amnina khara di face to buddha ka oidro face to minata he ba but luri di hujiki kaino sigi di mari budi kitang chana da we rule of law he bi si ani yam da nungai ba aina sum khanje bam khlei rule of law si kai ra ga di kai do thu kai ra ga di punishment phang ra punishment phang ko adu punishment phang ri ba odi crime ka mi tau tri ko adu khoni crime ni mayam am lai re punishment di phang ge adu crime tau ye lo go tau ti lo go ani school na barabar hang ba wahang am lai ji ba school ki grounds is the plastic sai thoga thambadi penalty ne masi ek sai thobu do chhatra ji phar penalty bi dori ne ngasi mo penalty te pi dri well discipline ne but ground di plastic pum sai che kadai we de lei ri question ji sine ba aduna sigum bagi policy huji kero ta pi do ultimately di la ko do si kero da akoi ki moral gi pot si ama la e heri ba ado khoi di uji ti moral si karanu moral karanu count to na ri kene value ji khoi moral su gam tham te value kai thami value ji khoi in terms of money on thog lo re aduna akhoi na wari de sumhar kan da isa issue kari kara to bo mayam se di aphaba mi oheni kari oheni ai isa si akhoi yam trustworthy oi ba then yam honesty oi ba mi pa me re but success in life ti osayam ta mi du mo re aduna ani si ki pose khoi na value pi bi se
ꯑꯩꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯐꯥꯎꯗꯁꯨ ꯚꯦꯂꯨ ꯄꯤꯕꯁꯦ ꯑꯩ ꯑꯣꯟꯅ ꯃꯥꯜꯂꯦꯅ ꯈꯜꯂꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯕꯠ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯆꯥꯎꯕꯣꯏꯒꯨꯝꯕꯗ ꯊꯣꯛꯂꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯦꯡꯅꯔꯒꯦꯅ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄ ꯄꯣꯠ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯤꯗꯣ ꯀꯧꯕꯤꯔꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯨꯝꯖꯔꯒꯦꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯇꯧꯁꯤ ꯀꯩꯗꯧꯔꯒꯦ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯐꯖꯅ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯆꯦꯟꯖ ꯇꯧꯊꯣꯛꯑꯝꯕ ꯂꯣꯏꯔꯦ ꯀꯩꯗꯧꯔꯒꯦ ꯍꯥꯏꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯖꯒꯥꯗꯨ ꯁꯨꯡꯀꯧ ꯀꯧꯗꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯐꯩꯔꯦꯡ ꯇꯨꯔꯦꯡ ꯖꯒꯥꯗ ꯅꯪ ꯀꯧꯕꯒꯤ ꯈꯜꯂꯤꯕ ꯀꯧꯅꯤꯡꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛ ꯑꯝꯇ ꯏꯟꯇꯔꯦꯁꯀꯤ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯕꯀꯣ ꯑꯣꯏꯒꯗꯕ ꯏꯁꯨꯁꯤꯡ ꯀꯦꯁꯁꯤꯡꯗꯗꯤ ꯀꯧꯔꯛꯄ ꯄꯥꯝꯕꯗꯅ ꯀꯧꯔꯛꯇꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯨꯝꯅꯒꯤ ꯃꯆꯥ ꯃꯁꯨ ꯍꯥꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯆꯥꯗꯤ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯃꯨꯡꯗꯨꯅꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯕ ꯀꯦꯁ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯣꯏ ꯎꯗꯣꯔꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛꯇ ꯑꯐꯦꯛ ꯇꯧꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯂꯩꯇꯥꯔꯦ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯅ ꯃꯥꯁ ꯑꯐꯦꯛ ꯇꯧꯕ꯭ꯔꯥ ꯇꯧꯗꯕ꯭ꯔꯥ ꯇꯧ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯥꯁ ꯏꯟꯇꯔꯦꯁ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛ ꯏꯟꯇꯔꯦꯁ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯖꯔꯅꯦꯂꯤꯁꯁꯤꯡꯅ ꯆꯠꯂꯒ ꯌꯥꯝꯅ ꯊꯋꯥꯏ ꯌꯥꯎꯅ ꯚꯣꯂꯨꯟꯇꯔꯤꯂꯤ ꯄꯤꯖꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯝꯕ ꯀꯦꯁꯇꯗꯤ ꯏꯂꯥꯛ ꯂꯥꯛꯇꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯨ ꯊꯝꯕꯤꯔꯤ ꯂꯥꯛꯄꯨꯗꯤ ꯂꯥꯛꯏꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯁꯥꯏꯁꯤꯗ ꯑꯩ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯔꯨꯟꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯥꯛꯆꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯦ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯁꯨꯝꯕ ꯃꯈꯜꯒꯤ ꯄꯥꯎ ꯇꯧ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯁꯨꯝꯕ ꯃꯈꯜꯒꯤ ꯏꯟꯀꯟꯚꯤꯅꯦꯟꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯠ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯩꯖꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗꯤ ꯄꯥꯎꯃꯤꯁꯤꯡꯅꯁꯨ ꯃꯤꯗꯤꯌꯥ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟꯅꯁꯨ ꯂꯣꯏꯅ ꯈꯪꯉꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯗꯨꯝꯕ ꯃꯈꯜꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯑꯗꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯖꯇꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯁꯨꯝꯕ ꯃꯈꯜꯒꯤ ꯀꯦꯁꯁꯤꯡꯗ ꯍꯤꯌರಿಂ ꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯋꯤꯠꯅꯦꯁ ꯀꯧꯕ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯑꯣꯏꯅꯕꯨ ꯆꯠꯄꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯂꯩꯁꯜꯂꯛ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯇꯞꯅ ꯇꯞꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯃꯤꯗꯤꯌꯥꯁꯤꯡꯁꯨ ꯁꯨꯝꯕ ꯃꯈꯜꯒꯤ ꯄꯥꯎ ꯐꯣꯡ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯌꯦꯠ ꯈꯣꯏꯌꯦꯠꯅꯕ ꯂꯩꯔꯒꯅꯤ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯤꯇꯪ ꯁꯦꯐ ꯁꯥꯏꯠꯇ ꯄ꯭ꯂꯦ ꯇꯧꯔꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯂꯥꯛꯀꯗ꯭ꯔꯥ ꯃꯇꯝ ꯑꯃꯗ ꯑꯥꯐꯇꯔ ꯐ꯭ꯌꯨ ꯌꯔꯁ ꯄꯥꯎꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯣꯟꯂꯤ ꯒꯨꯗ ꯅ꯭ꯌꯨꯁ ꯉꯥꯛꯇ ꯉꯥꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯅꯕꯁꯨ ꯂꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯖꯔꯅꯦꯂꯤꯖꯝꯗꯗꯤ ꯕꯦꯗ ꯅ꯭ꯌꯨꯁ ꯏꯁ ꯒꯨꯗ ꯅ꯭ꯌꯨꯁ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯅꯥꯎ ꯏꯠ ꯏꯁ ꯒꯨꯗ ꯅ꯭ꯌꯨꯁꯁꯤ ꯕꯦꯗ ꯅ꯭ꯌꯨꯁꯁꯦ ꯍꯥꯄꯛꯇꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝꯕꯒꯤ ꯃꯈꯜꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯏꯟꯇꯦꯟꯁꯅꯦꯜꯂꯤ ꯑꯣꯏꯔꯝꯗꯕꯁꯨ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯁꯨꯝꯕ ꯃꯈꯜꯒꯤ ꯏꯟꯁꯤꯗꯦꯟꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯊꯣꯛꯂꯛ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯥꯐꯇꯔ ꯁꯝ ꯇꯥꯏꯝ ꯑꯣꯟꯂꯤ ꯒꯨꯗ ꯅ꯭ꯌꯨꯁ ꯉꯥꯛꯇ ꯉꯥꯏꯍꯧꯒꯗꯧꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯒꯨꯗ ꯅ꯭ꯌꯨꯁꯁꯤꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯌꯥꯝ ꯐꯕ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯕꯦꯗ ꯅ꯭ꯌꯨꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯑꯦꯛꯁꯄꯣꯖ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯈꯪꯍꯜꯂꯤꯕ ꯖꯔꯅꯦꯂꯤꯁꯁꯤꯡ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯤꯗꯤꯌꯥ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯇꯣꯏꯅ ꯇꯣꯏꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯣꯏ ꯃꯊꯧꯕꯨꯗꯤ ꯇꯥꯔꯝꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯀꯧꯈꯠꯄ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯥꯐꯇꯔ ꯁꯝ ꯇꯥꯏꯝ ꯄꯥꯎꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯂꯤꯀ꯭ꯋꯤꯗꯤꯐꯤꯀꯦꯁꯟ ꯍꯥꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯥꯎꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯥꯏꯂꯨꯠ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯍꯥꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯇꯞꯅ ꯇꯞꯅ ꯃꯍꯤ ꯂꯥꯡꯊꯔꯛꯄ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ ꯈꯟꯕꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯌꯦꯡꯕꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯒꯃꯦꯟꯅꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯟꯇꯔꯦꯁ ꯊꯣꯛꯄ ꯒꯃꯦꯟꯀꯤ ꯏꯟꯇꯔꯦꯁ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀꯤ ꯏꯟꯇꯔꯦꯁ ꯑꯃ ꯂꯩꯅꯤ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛ ꯏꯟꯇꯔꯦꯁ ꯑꯃ ꯂꯩꯅꯤ ꯐꯣꯔꯠ ꯄꯤꯂꯔ ꯑꯣꯏꯔꯨꯔꯤꯕꯁꯦ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛ ꯏꯟꯇꯔꯦꯁꯇꯨ ꯉꯥꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯗ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛ ꯚꯣꯏꯁ ꯑꯁꯦ ꯒꯃꯦꯟ ꯑꯃꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯗꯔ ꯄꯤꯂꯔꯁꯇꯨꯗ ꯌꯧꯍꯟꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯐꯣꯔꯠ ꯄꯤꯂꯔꯅꯦꯅ ꯑꯣꯔ ꯔꯥꯗꯔ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯔꯤꯄ꯭ꯔꯖꯦꯟꯇꯦꯇꯤꯚ ꯑꯣꯐ ꯗꯤ ꯄꯤꯄꯜꯅꯦꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯧꯔꯤꯕꯅꯤ ꯚꯣꯏꯁ ꯑꯣꯐ ꯗꯤ ꯑꯣꯔ ꯏꯟꯇꯔꯦꯁ ꯑꯣꯐ ꯗꯤ ꯒꯃꯦꯟꯁꯤꯅ ꯇꯣꯉꯥꯟꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯒꯃꯦꯟꯇꯨꯁꯨ ꯄꯥꯏꯔꯤꯕ ꯄꯥꯔꯇꯤꯗꯨꯒꯤ ꯏꯟꯇꯔꯦꯁ ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯣꯉꯥꯜꯂꯦ ꯃꯗꯨꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯈꯪꯅꯔꯦ ꯅꯥꯎ ꯒꯃꯦꯟꯅ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥꯁꯦ ꯌꯥꯔꯤꯈꯣꯏ ꯑꯦꯟꯇꯤ ꯒꯃꯦꯟ ꯑꯣꯏꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯄꯤꯄꯜꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯏꯟꯁꯥꯏꯠ ꯇꯧꯒꯗꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯔꯥꯏꯠꯁꯤ ꯀꯥ ꯍꯦꯟꯅ ꯎꯠꯇꯅꯕ ꯀꯩꯗꯧꯅꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯟꯇꯔꯦꯁꯅ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯐꯦꯖꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯥꯛꯄ ꯎꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯁꯥꯏ ꯄꯟꯕꯤꯈ꯭ꯔꯤꯕ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯏꯟꯚꯦꯁꯇꯤꯒꯦꯇꯤꯡ ꯖꯔꯅꯦꯂꯤꯖꯝꯁꯤꯗꯤ ꯏꯠ ꯏꯁ ꯑ ꯃꯤꯁꯟ ꯃꯗꯨ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯂꯅꯥꯏ ꯑꯣꯏꯅ then state-ki, then law-gi, then atopa brutal force mayamgi, risks mayam ama laini haibasima aikoi khangi. Manipur-gi kainoda itihas-da journalism-gi itihas-da di magi kainosa investigative journalism sa lamyan-bagi NK Sanazao-na ma tawrammi. Magna every month corruption-gi, then even lieutenant kainosa aikoi lieutenant kainosa governor-sa mana nungmi laan lobagi huralubagi karigi bawa yawi matugi namakta maksa kaino part individual level da su as well as state ki level da su mangonda attack mayamam tawkre jail da han masi laikrabani aduga magna mado within the kainoda legal frame du dagi maksa fight tawraga ma adum jail da khara chaluni amu thadoragani khara lera amu isanni asigi sina tongan vision kaino amani aduga hojik yamna nungai ribadi ngasai dagi sum panari ba particular case tu di defense council na kawi hairagadi madudi state ki pot na te state na impose to na te ba aduda defense council du na ma ki defense kaino tu da magi argument tu ta kitang kaino tong na ba journalist amana nang gi paw tu da yaw gi ba do mateng pang biu hai ba gumba madu da londa gi kari gi pot ama madu masu leire aduga state na journalist nga sa state na magi agent oina season ba di yar oya
aduna state na kaino tawrakanda journalism se ni akanda magi party si fanaba and haiba even pet news gi report laiba then koida gift kumba kari gumba piraga always king is good ki film da ihan bliba poching asa journalism asa kaino ki state ki puppet we bi aroi madu dati manipur ki journalism asa hausi phauti ai fight tawri bra haina ai khalle hausi ai ki mang de lady ba poti karino hai matamda journalist amana magi kaino sa state kaino people gi kaino da kaya people interest to da kaya yamna koina work tawri bage haiba ama aduga crime report tawruba matamda mado either party na kaurakpa matamda koi kaino sa Jakadra Chatloidra, Defense Council Naga Korok Matamda, Matuki Poche, Sini, and experience or Korokan way witness winning the Hiraga Magi, witness with a way, I was Yaitan. Once witness was a Haragan witness or then a Muya Turaga Muya Dragan Magi Tongan Bakano Magi legal port ama later. Wahanga Togla Ivati, journalism na Magi Kanosa justice delivery da aikoi kano yaudra yauroidra aikoi gi thausa news report ama tawgre and hairaga khud ham tu oga leiba pambai wara natre haraga na justice delivery da aikoi yaudra madu gi damta di chauna karina mana justice the people gi kari gi fact encounter gi kari gi pota ma masana masagi risk yauna then corruption gi mana tugai gi ba kai to ba mayam ama leire madu da di adu da ne akoi na Paojel Chaoba haraga maming ama le kano se magi maming ama gen tawri ba se adu da ai nga sai su hana su thamjakri ba every bit khuding mak da journalist nga sa kongom thokra tawtebra hai ba se masi da di agency sing na su kitang wisdom season naraga fai ba hok da di hai di phana fai ye na su akoi na JCB se chandon jai sa ba de koi season na di ba adu na kaino da journalist nga sigi magi mathau amati magi jinjari ba magi occupation gi magi nature amati mana lori ba society gi role si yenga kanda karam ba case na ko ga ke karam na ko roi ge hai ba si di magi wisdom khara season na bam di thoyen khalle aduga about the language the ai se khudong ja ba ma lo ra kanda ai koi gi news reporters in sa manipur gi si just appeal ma ne taking this opportunity adu de kari noida ai koi gi language sa court ki kari gi magi fixed orga colonial language season na sa masi gi wang ma da ai koi na adu gi opposite ta journalist kharana media da oiro even kano da electronic media da oiro print media da oiro ai koi na season na ba matam si da language sa gari na thomamba da gi anna ma sire thomamba as if me siri ba mi du mi na ta ba dauna mangon da kano taiba then Naharon ama English kaino singta Naharon ama or Naharon haraga I mean to is rebel UZ ama nep togre NAP nep togre haragan dati magi locus stand is masi khangya adna arrested is yamna neutral oiba word one UZ arrested haibasiga one UZ nep haibasiga anisa magi subjective kaino sa reflect away adumaina aikoina kitang language sa somde su season ba ke popular kaino sa popular da yam nungai ba waine mi ma thomam ma sigre kari de thom da gi adu toro sire laisabi ma adu tawre adagi yamna kari haini romanticize to ba mi ani gak si ba aduga nupi ama yang na mi ani series amana nupa ne amana nupi ne hairaga haige hairo adu kari no ai ganam ta da like tan pa aduna language ki potsa democratic language ama ngasai kano na advocate na so hai bikri ba value asa aikoi da value crisis ama di lai india gi oina or manipur da na amke han na lai madu di kari no da karam ba value system no koi na chat na doisa hindu value system la Natraga na Maitai value system la, natre haraga na Christian value ra, Muslim value ra, natre haraga na values embedded in the constitution. Aikoi gi constitution sida values ama kano law laga yauri ya liberty gi equality gi kari gi sigi values singa sida gi aikoi ni yengam chang ya ba
aduna aikoina sometimes report tawba matamda tola taraba nupi angang yauna nupi angang yauna erganda di nupi ga angang ga du passion nataba dona aikoina report tawri basing then even police ki hand out taga ba nupi angang yauna sumaina tawramme hairaga di yamna ga kaino nupi ga angang ga se yamna marginalized tawraba inequality gi kari gi leng matom ta lepcha bangamdraba free passion nama natraga dongna ikoina lowri ba sigi pot asa masi thugai ba ma changena kalli aduna both ways da aikoi language sa masi hitang aikoi control to ba hena beautify to ba phajan ba tabad noi ba media gi site gi orga su irbu matam ngang thropu matam da madu miyam na tabad noi han ba du akoi court ki mai ke gi che lak pa targa su witness amo in lak bi have no warning bisan targa ti nang witness amo in lak piu chan biduna na targa di jail yongni hai targa di laning ga dam bi do kana no have duni so asa adu gi noi dam di adu bo akoi gi handa ki case hedi matam chu punoi lorab ne tu tentan tham biro chaw da akoi gi same news है तरसी every newspaper सिंगना media house सिंग लोइना तो cover तो नखी बा पाउने तो कोई selected media खरत करो पाहे से मखोई की credibility yang wang बदकी मखोई की meeting लागतार गदी मोइना पीबा statement ना खरग हेना कोई की केनो सिदा hearing सिदा केस सिदा मतिंग पांगदर हैब की तमाइना कोबसु अरम बे करी हैब नि अमाइन खल ता यम हराउ दिन हम धा कन कोई भा प्रिपेयर फ्रेम ना कोई थागत ने ओय हाय ता गदी कोई लागता गदी चुम हाय ता गदी चटके अखोई चचगे ओके अदु मतंग जान चचगे ओके मतंग जान चचगे पब्लिक इंटरेस्ट को पब्लिक इंटरेस्ट को बिरो सोइदर लाक्चगे पपा संग आपिद्र सुम लाक्चगे यानी होय पिजरम के यानो आइजे ngasi थरम से यामना दोंग दोंग हाइबि आतबा दोंग दोंग हाइ रगसु अमु सिगी सु अमु कोर्ट कारो हाइ कदरा हाइबि यामना फरक ताब डिस्कशन अमु खने तारे अदुबु डिस्कशन से यामना फजना तोंगा तोंगा ब पॉइंट्सिंग पुथोपिर बदमक्ता चावबु ओरगी ओजा अरुण नमदि ओजा मधु अमु खना था सोखोक चरी अप्रिशिएट यो जर्नी मसन ngasi manu hune tharong ngasi edition se karam tobi ge khot kan bir pi agani khoi mail id impacttvnews@gmail.com natraga khoi Facebook page www.facebook.com/impacttvmanipur da join to birga comment amadi feedback tha bir pi agani. Well, ladies and gentlemen, thank you so much for joining us from the other side of the screen. Until next time, this is Raj Nongthombam signing out. Khurumjari.